reka nshimire wewe wakanze subscribe, gusaba no gusharinga kuri bagenzi bawe, nkubwira ngo wakoze neza, nkubwira ngo Imana iguhe imigisha. Nawe utari wakanda subscribe, ndakwibutsa gukanda subscribe, ugakanda kuri nzogera igahinduka umukara, ubundi tukabana 5 kuri 5. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku masitade 10 ya mbere yakira abantu benshi muri Afrika. Ese ku mwanya wa mbere ukeka kari yihe? Ndagusaba gukanda muri comment ukandikamo igitekerezo cyawe uko ibintu wabyumvishe. Reka nkubwire ko muri no minsi amakipe agenda ashaka qualification z'ibihugu, ashaka kuja mu gikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexico ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakipe nikubwira kwibutse ko hazagiye amakipe 32. Muri ayo 32 Afrika ikaba ifitemo amakipe 9. Reka kumbwire ko stade ya mbere noneho twihuse, reka tugaruke. The biggest football stadium in Africa. Stade ya mbere bayita FNB Stadium, ikaba yakira 97,360. Ikaba iherereye mu mujyi wa Johannesburg muri South Africa. Nkubwire ko iya kabiri ari Brege Eri Araba Stadium, ikaba yakira 86,000. Ikaba iherereye mu mujyi wa Alexandria muri Egypt. Stade ya gatatu akaba ari Stade de 5 Juliet 1962, ikaba yakira 85,000. Ikaba iherereye mu mujyi wa Alger mu gihugu cya Algeria. Stade ya gatanu ukeka kari yihe? Stade ya gatanu ni Cairo International Stadium, ikaba yakira 74,100. Ikaba iherereye mu mujyi wa Cairo muri Egypt. Ndakubwira ko stade iza ku mwanya wa gatandatu ni Stade Tripoli Stadium. Ingi abenshi barayizi, yakira 67,000. Ikaba iherereye mu mujyi wa Tripoli muri Libya. Ndakubwira ko stade ya karindwi ari Stade Olympique de Rades, ikaba yakira 65,000. Ikaba iherereye mu mujyi wa Rades muri Tunisia. Ndakubwira ko stade ya munane ari Stade Ellis Park Stadium, ikaba yakira 62,567. Ikaba iherereye mu mujyi wa Johannesburg muri South Africa. Stade ya 9 akaba ari Abuja Stadium, ikaba yakira 60,491. Ikaba iherereye mu mujyi wa Abuja muri Nigeria. Stade ya 10 ya nyuma ukeka ko yaza kuba iyihe? Tutagiye kure tutatinze, reka nkubwire ko stade ya nyuma ari Stade Olympique Empimpe, ikaba yakiriwe 62,012. Ikaba iherereye mu mujyi wa Abuja muri Cote d'Ivoire. Akaba ari uko ibintu byifashe, ari amastade agenda akinirwamo amashampiyona akomeye ku mugabane wa Afrika, ndetse hari n'ibihugu byinshi bigenda bija gukinirayo. Reka nkubwire cyane cyane ko South Africa ifite amastade menshi akomeye ari ku rwego rwa CAF, yujuje ibisabwa byose. Reka nkubwire nkwibutse ko South Africa ari igihugu cyakiye igikombe cy'isi muri Afrika muri 2010. Akaba ari igihugu cyabashije kwakira igikombe cy'isi mu bihugu byo muri Afrika. N'ubu reka nkubwire ko ikaba yabonye itiki ijana mu gikombe cy'isi. We ngusaba gukanda subscribe, niba ibi bintu wabyumvishe ukaba wumvishe ari sawa,
kandi niba ushaka ko amakuru agera kugeraho 5 kuri 5, ndagusaba gukanda subscribe, tukabana neza 5 kuri 5, ukagenda unanditse no muri comment ukadusigira igitekerezo cyawe tukumva ukuntu wabyumvishe. Reka nkwibutse ko mukanya tugiye kuzana none kubaho kuganira ku makuru cyane cyane avugwa hano hanze y'u Rwanda. Akenshi reka tugiye kugaruka kuri Premier League ndetse tukaza kuvuga no kuri La Liga, ariko nkubwire ko ubu tugiye kuvuga kuri Premier League, ariko ndagusaba gukanda subscribe ubundi tukabana neza 5 kuri 5 ku buryo mukanya icyo kiganiro tugishiraho uraza kukibona mu bambere. Mwibutse ko Premier League buno birakomeye. Liverpool isa n'igikombe niyagisezeyemo gake, ariko nkubwire ko Arsenal, Man City na amakipe yakaniye. Ndagushimiye wewe ukomeje kutwumva. Yari Eugene